Apa rakan mandum nyo kegiatan lonoranyo photoshoot dengan brand sepatu Emba. Jadi photoshootnya dalam rangka bulan Ramadan. Konsep ji series menyambut Ramadan ataupun Aurora. Photoshoot Pak Studio Akzera, daerah Lamlagang, Banda Aceh. Jadi biasa aja lun selain tak ikut kompetisi di luar ataupun tampil, jadi kaim cit orang pakat hal-hal lagi pakat ke model sepatu, model barang apa lah. Nyo ke salah sabuh kiban cara dami tapeng miana urun tayang daripada peng jak luar nanggro tu. Nyo salah sabuh sumber ji kiban menurut urun nahi model. Nyo ke kegiatan ji action padu-padu